Oras dapat kami naman jalo pamurong muna. Doktor ni ma nang kamu hula-hula namin ang mga liyak. Palusin kami. Tinahumugal tiyo binatuan fatan. Banda bang mani kami godak si tiyo tiyoy. Las padunang mana nakto hasatan. Kami tulang bawmu ima barkasi buan. Berbitkas mayatong ilang dumolo marutong golo ibebere nami nagabi. Kung matakasu pe udut kami nakin jujur golo ni ibebere nami on. Na di jara ondo tupal ha hagabeon siya naman tare bata ibortibion. Di video maranak di berguru marapau pusia anak marapau pusia boru. Dalam marubur no ibebere naon 70 tahun. Ala dia tong pagidom to ata mertua de bata asa sokon saut di dok isi dua asa berkarin na betul di rumah berkata tu sopo nunga gabe ibebere namion asi marohani Tuhan atong mangit kami mahamun sulia kapino parra na opo matutu asa lobat masih tuang lobat somedawan marak dia pe hau mangalaka Susi batong dapok mo aka para sa ulian dok tagomoan. Ada MS kabatua do pagiguban ni siguro. Amat tali bataro pangalaman tua. Oras jaga gabi bahamu salu na di parorot. Tata di soluman na satu hotel ni 300. Pasagom taban non ibebere nami na gabion bertapak na tipo. Tak mahamu salu pakabian satu para porasan. Jadi among guru. Ulos tiap kami tulang bawa muna. Budak luluan nasa urma 2 dison dong rohani hula-hula putar-putar 5 tutu daung batua buru nami nagabi 5 dari nafsalku marhidei dong rohani dison karena tampak iba dibukul ni alaman ni abang Boronami abang Raja inak sori pada iba di Boronami kasar batuor maulah di matarok bertulu pengantar bata adorang di Goruna di Lehondo tumpah lagabion
Marpinoper opa puliraharap jara baru rakin na doon para polisi ya wala di may doon boleh jalan nuai dunga boros bay jadi dari diulos saplomat buat tani yang baru nami deh ini biar tani guru nami pasal nami tuk sorong peda woi tapasaan nami orang segajak orang sudah rabu orang mah mereka usia kita mau menghabali rosia ni oper ide itu hantar di Bataro bagi di Bamia bagi di Batu kita jadi kami yang pada nami memang kami sudah ke Tinopormu Raja nami Kepung Lulit Anggotami situ dua nama dok dak sudah tinggal burung meletup peso sakop gabi badia dak sudah rohani pesahatan uhum nami Tuhamu Raja ibu putar doa katulang roh nami doa pariban nami meletup pesilainan nami nasusah dia Raja nami ditikion Siarlas nerohan nami Romahal marsopa tu ada bermu meletup tangan marsopa pe kami naro saya manupak ma mata nomor 2 di kata di lima pasu-pasungan dari kabanyu sohoni ma raja nami ate jawab lama pada nami asa disumpah kami raja ni tutur nami maulah-ulah putar-putar doa kauduran na pada mama kodak sumpah na ubar tusip
Mahal mo berete. Iyo. Atau sosok ka binapar na burte. Iyo bekelita mataro. Akan so pari ko ni. Binapar yang burte na hiyan. Abe tiulo to nadi, lakbe laguhuli ma ulota. Bidua ultima binaik paruhatan. Bebas diutiu las berubah tuasatan. Baba apa dia lagi? Luluan dasar rumah tua. Bisa orang dohami lima tulangmu. Paribere turang borokku nahinan opua judoli. Lima didikion laung sarumah tua na poronami opua ju boro. Atun godang hata soso hata si paingot hata boda. Mulai sen na berujung na borkon. Dara takas do pinai hutigu tujuh mulai na poron. Liling ko na poron namion di bagas parsahito. Artinya di si takas do bilege masih udah mau apa yang ada ngani ada. Tahun maju tu dia harus soal jauh di pasal tu ada pandang. Asa binom mah toras supaya sopo di balian. Mangai seburju marna toras tahun nak kapar saulian. Perluin mari dikyo. Dinok saruma tua nak poronamion apa tahun tay. Tahun nami langsung pakalan di tua nak pandang kata barita mah pagawe kemudian konsideruan. Hari yang peparan yang poronami nak poronami magawe. Ada yang kamu masih pauloloan. Mati tu. Asa binom matong. Orang dia kuli matong di dolok di Sitapongan. Pertama-tama matok kamu di uli. Soin angka sinadongan. Mati tu. Asa di rumah situ memang iu pora-pora. Tanyaan kami tuan amat mertua di bata. Saya saat bahu maduma. Tong-tong di bagasan di lasri roha. Mati tu. Sama kuling masuk soin tong-tong di bawah babuan. Orang semua cari gua di pasogi, suami matong nang di pakarat toa. Jadi obar tuh lah mau kai. Ya ulo kami tulangmu, gudangna 10 lepar. Gawe rasa kami. Siapa yang nak pemnida pornabion, prisma dan sira botan. Perpunguan masaraon, tupaho pusana. Perpunguan masara, tupaho pusapuru. Saya mah Tuhan mengamar harangi. Saya mah tu botoli amang borok punahin nade. Kami godang mula-mula, godang soba, godang si bane-bane. Anggetung bane roh di mata mertua di bata, di parawat adat, di parawat sudah selalu peparan ni amang borok namion. Las pada gudang mah tu godang agabeoni. Anggetung tu lam tu gawe satar mertua sudah selalu peparan ni abang boro namion. Lah sepeda bang malihami kodang do asahatan ni ulosona deh. Gabi sana kami bang bay. Anak si nomor 2. Ya bro. Anak si nomor 2.
kami jeleles lisan lasri rohamuna ipasatamu ulos sitoro rabu angiat kecang metung berita gabe kecang berita horas 7 lono pinopari kami parena komunai selani tulang raja bulun adong doa talina tua-tua nama dok burung do naga balia cengka-cengka do naga pinasa uli susadia raja nami rohami raja di pemurung manov sopa amat tade patama namang kui pas-pasona selani tulang raja bulun mulutuk sangat pe marsoba pe bagabi mana gabi ma boruna amak permusim kami neng Roma kami manov parajai dua katulang kami dua pungawi baik ma kotak sampai-sampai Pinamatok tu panuhatan padang pada kami kotak si dio las pada beberapa matu hasa tadi bolon ngapinap samapan dalam luluan naung sormatua gawe tulang bison hami dong bona tulang muna maradu sudima tehedo tulang muna ima di persorbatuan ni naboronami upat jepon tihamuna saluhut amang boronami bok las derohanami amang boru mamerek kamu di las derohanami ala huberek kami di sok kamu sudah pinopar ina boronami yokumalau anak buhur Garabi raja nami marhite honima sian hami wana tulang muna hasibuan
Pasahakton mauliatin rohanami tuhamuna saluhut pinoparna mangborunami. Anggit madapot sa mundok tua baditak pagabe tumatak kusikaduan aribuna matong gabe adengkak kamu huber kami masih paulolo marhitehoni di persarma tuami naborunamion kami bona tulang muna pitu ma ulos Pardalan nila pitui gabe tulang asa takas pergi hamote tu pinapar na porunamion parpunguan matu anak gabe tulang parpunguan tu boru gabe tulang sadama parpunguan tu fokusan anak gabe rasa nami parpunguan tu fokusan boru gabe rasa nami ibebere nabi tolu anak sadaboru marhitehoni Dehamuna pinopremang borunami sarama tu pinopremang borunami opusi mangasi sarama tu pinopremang borunami opusi manggeta sarama tu pinopreni ibebernami boru ima tu opusi hokner songonima perdalan nulos sen hami bona tulang asibuan ulos gatan rabu ulos dagatang si torok rabu tu pinapar borunami amgian gatang umurni pinapar borunami jana si torok pinapar asal gadang berita gabi gadang berita horas naik pedi hamura padang ma bodak sampai sangat bodak sampai tuai asal sapor kami ulos dagatang si torok rabon tu pinapar borunami boru sarama di boru sarama di boru pujarana mau pujarana mau pujarana mau pujar boru baru nama anak kita berlima anak borontan aku dimakan anak berli aku ngetri anak ngetri itu kau mau aku ngetri aku makan cari lagi boru nami ayo oleh tulang kami hasibuan puparan nabi nabun tulang raja bulun pakas do di bayutabi kami yang munai roka pas munai dapat do di kami tulang raja bulun bergabat di rumah bergabat di sobo agabe dari nangon gabe mana kami akap puparan naposok selani tulang raja bulun inau pasatamu makani ngasal kami yang muna mari itu ulos sitorok rabu Aliat niat pengiduan nami kamata dortu di mata kita yang munai gajang berita gawe gajang berita horas sonatan ya tu marok nami tulang raja bulun asatiku giring bulung itu rata-rata hata masuk hata gawe di pasar tamu ke pungami tulang kami hasibuan pasal utuma atong na mertua di mata selani tulang labasah neng Roma kami lau manok barok rajai arang doa tadi dah tua dak sudah dah buruk susah kok jadi balia dak sudah marsamba tu rajai mulutuk posisi bainot sisaria mulutuk tangan marsamba hami raja rami kami kok kami mahami anak komponaon anggitu tulodon boy lo mobi usabok kami tuamu asa opung kami doa kena tulang kami selani permusik kami neng Roma kami manoba rajai baik mak somba majahuwa lima baik
tinahoy na multiyo binatubangatan pagdamang masjid tiyo las padugam at wasahaba kami lae situa amang janju rodohang ilae itu 50 muna persada toga manulang amplas padumba sekitar nato turut kami berduka cita di acara bersaur matuan dengan bulu namion torop sopiga hamiro itu lae las marohamuna. Jadi sesuai dengan anggaran dasar do rumah tangga adung do dipasahat kami sidua jadi santai Tuhan waktu suri horong bulan ni amang muru nami manurungon udah lo saudi tiki asal pasahat lain jadi alai sontor aja dulu nasa rumah dua moro kami hula-hula na poso marga sregan alam nung takas sumirik kami inahahanami marga manulang napasahat to sa tano perserahan dari laos kami pe di bagian tikyon rorohani di partuaun ni iboto nami di bagian tikyon ima sian hela nami patpegu manang simanuru ala takas mas boto addo hita iya hela nami lo boru nami raddo takapompu nami di jolo nami lo akka bere yamang boru jadi naturut do halakon tuaret pada dagan narong di hutan nami marga sregar jadi songoni mati hela do di boru nami rodo hami di son ala huboto hami nong batu dolok iboto nami on dohonon nami tu hamu di hela nang di boru dan lebih kurang 126 rumah tangga perparannya putas topu lagi narong di PAU pawatohon narohot do hami turu berduka cita uduk tusi di hamu hela nami do boru nami di akados irohata na tapatupa di PAU masih boto addo hika di si hela do boru dari hari do di sude molo uhum ni dohonon nami tu hamu boru do hela nami boy do dusip pula kaulonon dia ka ar nanengro makata hita lau pas kopon alai molo di bahasa tikyon kuasatam yang nok tuhamui na batuduhon narohot dohami marhabo ni roha turu berduka cita di budian di persaur maduan di botoran mion anggiat ma di budian na dihamud saduhun na pinoparna di pasa tuata ma pasu-pasu na gulangi mapailas rohamuna tuaka tikina nengro songoni mahata sa kami dengan mula sa pangalopan na siyan PAU wala de matula akai botok kuson le disor rodo kami di mahula-hula na poso naturut dari berduka cita le di panadin ni na purut tuhita sadukna penido bupen nabu rohami tu sok kalani ilai tung torok sopi ga pihami roh 5 mata kotok kamu di Porseo duta sigauno unang palaman narita kamu alanya kapakit kyo ledak do itu jadi di son arong hata si doon sa itu kamu molo di segi umur dua kamu daw dibicak ku alay penting pengotokku tuhamu lekku do ibotokku siap kangen kamu do si buang ni naburuan do amang buru lainang lapatan si songok pangguaram mima lek gitu mengaju ima akka tinuruhon munon akka lekku ibotokku do akka ima lai muna songong guar mulai maleh masih cucuk kamu mono di bawah satikon las roak kuma merek kamu na ripa kamu nakana martinu dohon bida mulai sena subut terlengkap kamu na tingkat dusuri janai pasu-pasu tungat do akka rencana ura rencana tasadukna dito di tapak tikyon lau dina tingkat memang songon hatani si dua-dua matlokon mono tumpe mau digulung na tua-tua niba
lungut doroha mau dudung moti arani pos doroha nami sentit matu tujuh pak songon hatani si dua asa baguk nama medungdung matu pidu nama raja sesapu makana lungus se Roma akan jaga jadi juga sakti kyope wakaf pasu-pasu ni tuhali buktu mayamu akan dauli nadingkan sok-sokoni mentabani holong nami adok buat kami bison siap dos ni roat tadi hati amang guru ya betul lah udang nau pak bulung pak lebar lapar jolo ima tulai kudo ibu toku laba dua hon saya dapat jalong mak ima berenami saya na du do opak amang buruk kumang mengatur honi rohani sekuta yala jauh-jauh muna yala nomor junguru na purwo dala rohani to dan tiga alai pos roha arong dodongan tubuhku juga dapat tadi di kuton dan pengen nami jala arita rohani di sonai jala si dorong nami juala lai tongdo songot kata ni tekang nami sila berdulu sehingga tinggama hamuna mengadupi ilaonon jala dos tahimuna unang gabi adong perselisihan di hamuna nomor 27 nomor dot marito olah soal itu ndak boleh hata di pasahat kita bayi doa tunan David Salamai tubur nami dot lain nami salamai tu pusat bapu nami salamai tu lagi nama ranggi salat di botona semua dia bayi las berhambang baru botima nami dohot boru nami do takabiri nami nang ibibiri nami be mungkin mulai hidung dua dulu ibu to namion molo hata nauli hata naringgan hata apul nunggu masih kurang saha tuhamuna alai songon hita songon dia mahita molo masirak kita sian nata haulongi manang sian dua-duata dan terbain somahiu jala tumatangis terilu hita alai hamiro di bekas tikioni ma hula muna marga sinigan anggia ma dihamuna salu nabere nami boru nami tibu hamu dia pulu itu hatta dibu dia ni boto nami on tutiki nanaingro jala takas do nungau bege hami jujur ngolu ni iboto nami on masih kurang pasu-pasu ujuri ngoluna di jalo iboto nami on maranak marboru berpahopu sianana marpahopu siap boru jala marpino perro iboto namion sahak ro di ujung ingoduna opak puluh 5 halak jala marumur ono polisi tahun kami markangi yang matu Tuhan berhita jujur ngolu na pinasahak muna asa dipudian iboto namion ati penong gurang pasu-pasui tabanya kapasu-pasu nang jalo muna akka bere nami hela nami rabdo boru nami dihamuna salu bere nami dohot hela nami diakka pasu-pasu na orang sikobi ima pasu-pasu paggabian ala takas do bigi hami di pawoto kamu asi marwan itu waktu tikin anengro di budian ni boto namion diakka hamu bere nami na so tuwa nana hamu bere nami na so tuwa poru asi marwan itu waktu tikin anengro tuwa nana mahamu tuwa poru tutik kinanengro tabban ya kapasu-pasu popu nami naong tinalo muna alanima akabere hela kalau pasat ulus nama kami lima tu lain nami doa beri nami kamu mana upah sih
mai tuturi pasat Tuhan suri pakai ngomuna nasonari betulang raja burun neng Roma hari malu kamu harus soal polis dua das sudah ina budung nasoja di dia das sudah ina bu pasat naik pakai ngomuna Tuhan suri tulang nami nape si kalian nggak susah dia Insya dia binoro par panami Tuhan suri raja neng tulang nami lasma rohani bermuna lasma nang rohani terdimuna awang par musik nami neng Roma kami kalau bahkan asa pulang nami mereka mau musik mau